Zolok sali santilhu Lishholomil qatzul bal chiruli kutana inashche limatan re atinak sa halang atinobal. Hona kanaw lisantil huna atinak chirish limatana in hali atinak sa halanchik atinobal. Haihun limatan linashke kahkwi lisantil musiqeh. Cuidajake yogojakche atinak chirish limatana in salihu 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 tosali versículo 10 apanan que toliman sa halang chik li versículo rehkwi lihua in ut nagwashkos palagwiken hunlich ina esil li atina in na taulimang hun maisut sali capítulo 12 tosali capítulo 14 ho la hun que tauliman sali capítulo 14 ut hoahkwi linashcheqe li versículo 21 sali capítulo 14 manak halanchik li atino balchan. Haina raknashche nakchokreli apostol Pablo tsakal ángel rush olo bankil chishjunilain. Shpanak li iglesia re Corinto keroxichi mokochabilta ut kikwan hek li sachk chisa li igles sashkaba roxinkil li matanain. Sa 1 Corintios capítulo 14 versículo 5 13, 26, 27, ut tosuq sali capítulo 12, versículo 10, ut versículo 30. Li apostol Pablo nasholo chanrunak kwank li matanain. Li atinak sali halang atinobal, tentochan nak lipuyanam li ta atinak sali atinobalain, ta taumank rulik aruyo chishjebal, ut lik aruyo chishkutbal chirueble juntesal. Nashcheqe 1 Corintios 14, 9. Hokanake shahkwila nakyokechi atinak sa halanil atin. Kuinkach olchoru tesh atinak, chan runak tatawmang shtyalalik arusheye. Hokesh li yalsa na atinak, ut yalakwi. Kui nakabihunak li atinobal halan, ut kuinkanak katawuru, karuach mag chalchanchan li shtyab hunak li kwah li yal yochi ank ut magana kui. Manak li chokink, linkana tawmang kru. Udnashcheguchik li hu 1 Corintios 14:6. Eshkwaskwits in. Katyehak naklain tinkulaqerik in. Yokinchi atinak sa halanil atin linkane ketawru. Karahru terachiri linkulajik. Kwilikuatin maka tishkut besicheru. Chimukotishk chabilka ush. Chimukotishk numsish yehom li Dios. Malajet solbal. Chan li apostol Pablo. Hailina choloban kre. Kaut nakchokreli apostol Pablo ángel ru naklitishnaw atinak sa halanchik atinobal taruk chicholo pankil likaru yo chichtawbal ruhaan chokreheble juntesal. Ustali apostol Pablo narrataurah nakchishjunilep teruk chi atinak sa hunak atinobal manakano kaut renakli junjun ticholob aksali ratinobal akwi rehebli rech poyana mi lineke atinak lineke shtawru li atinobalaan li ratin li qakwa Dios. Hokanak lina lep, manaklika ush li kwanka nakwan chirish, nakchish hunil tentotish naw atinak sa hunak chikli atinobal, renak te ishpats naktakubek li shaeb shpan li santil musiqeh chankep, haan hun li shpach balruchish hunil li yal chirishain. Ustali apostol Pablo narrataurah nakchish hunilep te ishtawru hunak chik atinobal, abanan nakanaw nakaimu ko hokanta. Nabalqe hunak kwili qatinobal, manakkwib, abanamu ko chishjunil tali puyanam nekeshtawru likwib akchi atinobal. Kwan kebi nekeshtawru ashal nabal chik o shib kaib ho bak lajebak abanan ak rehre lishmatan li junjun kebil reshban li qagwa Dios. Sashtakik nakwakrak shpatzbalakwe. Magwahunak li komon li nashnaw atinak sa halanchik atinobal sa la igles. Chantakrunak teru kanep chiroksinkil li atinobalain reshye bal li yal uchihukan shkambalep chak nabalep chik li qaspitsin chirok li qakwa Jesus. Haan tsakalaan li narashye bal li apostol Pablo nakakwi hunak chik nashnaw hunak chik li atinobal kahurak chik rusilal kuirak taroksir reshye bal li esilal reli kolbaib rikinep li komon li nikeshnaw utmanak li kahkwi nikeshtawru li atinobal haan. Li resila li kolbaib tento naktakulak sa shbenchish honi li ruchichoch.
Utanak elimatan li nashkelisantil musik renak turuqaj kwi chishkospal li esilain rikinep li halanchik li komon. Wadu shakwenak shinakoch beni chiru li hun kamokain nakat koy beni sa honchik li kakangel.